urinjira nturamukanya ntugire kumengo winjiye wawe je nitwa Mr. Tutaki. Kwanza mujini ni habaya nasamaye cyane niyo mpamvu bwenge bwagiye sinaronse ni mood yo kubaramusa kabisa. Hama jewe ahasi kwa mutamani store ndavyibaza ko ari ngaha n'umuntu yandangiye yuko ngaha mukeneye umukozi kabisa genda kerebuse cyane akazi ndagashoboye ko nyine ninjiye ngaha ahantu mbona bahakorofye nabi kabisa umuntu ya wapi umuntu yagize ngaha kabisa wapi kabisa. Uri umukozi akazi karatandukanye ushoboye akazi kahiwe yo umva nani je akazi nzi ni kenshi gatandukanye bo ndazi gukoropa ndazi gupiga ico bita gupiga ideki ndazi guteka ndazi gukaranga kosa bo ndazi gusasa gusuma rero ni problem nawo mpa amajana 5 ndagusubiriza change yewe mukeba numvuze byinshi uri umuhinga tuje mu byo guteka uzi guteka iki Injya nzi guteka n'izubwoko butandukanye ni nyinshi honyine amaseminari hari iwacu za makamba za hariya muri region sud nta seminari bagira batambonye nije mba ndi chef wa restauration narize section bita gestion ndaheza kaminuza nukuri kwimana ntobora ngahi Bujumbura na hotel nimwe ntokoramwe canke i restaurant numva ari sawa none nk'ubu umuntu yo gutora akazora mutekera gateko mu gatondo Niveza wa Mungu wa restaurant nani tenda gutekera iyo ari yo yose ubushaka bo hariho te hakabaho tever hakabaho verdoter hakabaho fondote iyo shaka nyunda gutekera numva ari sawa uri umuhinga mbe banane miro rasiko bayitegura banane miro kintu gito cyane kintu gito cyane kwanza il faut que umenya yuko banane miro kuko ziratandukanye hariyo banane 1 banane 2 jusqu'à banane miro umva urondera urusafuriya runini kubera abari banane miro banane igihumbi niho zishira mu gasafuriya gato ushira mu rusafuriya runini nturongamwe amamesa cyangwa amakoto ushira mu amavuta y'inka apana ntibakoresha amakara ucukoresha inkwi wenyegeza pore buke do 1 jusqu'à 1000 kwacusanga zihiye byose zisayangana. Ego uratubwiye yuko uzi guteka sinzi amate sinzi guteka amabanane mi none nk'ubu uwo kubaza ukuntu bateka pasteke uwo bubizi twumve ko bizi koko guteka yampaye isuka pasteke tataki narigo guteka pasteke d'abord kwanza ubanza kuraba garanti kuri kajya gakopo ibirimo itarata garanti ama agafunguro biba biri kumwe uraniva muhungu umaze kugurura kajya gakopo uba washushije amazi quelque part ntibazitekesha amavuta yaje amazi rero yashushe yakabira bien ucusuka zijya pasteke rero muri yaje amazi bikabirana yaje amazi yacazumiramo yazumiyemo ukongeramo indobo izi zibiri z'amazi zigera hagati ntuzu zigera hagati ya mbere fata iya kabiri uhejeje rero ayo oyakamye rero zizoba zihiye uci uzishira ku isahani ntizitwa pasteke zihiye bazita pasteke ziri mu ikopo zihiye baca bazita pastike. Ivyo bintu aho usigura muhungu pasteke urazicari cyo buryo pasteke ni mu Kiswahili bavuga ngo tikitiki maji burya ubuzi ivyo ari byo wewe canke wafuye gusa gusigura ivyo usigura ahubwo ni utazicari cyo wowe nyiryo zino uvuze tikiti maji rwanda aho yavuye uretse aho yavuye kangire ko ndagusigurira neza aho iryo zina yavuye ni hajya pasteke uyishira mu mazi yabize hajya amazi yatikimba kujya kuntu yavuga tiki please amazi ikizana tiki maji niyo yavuye mutaka yewe Imana uri mwijuru bavuze witwande ikakwera utataki kwe siga kanemero ka telefone ngaho tuzoguhamagara numva wowe urarenze none ndagweza limited cyangwa za iconnect mpa limited niba yamayuguruye buri mwanya okay 79 iyo ni leo 77 iyo ni ona mobe 75 iyo ni smart mirongo myinshi gumicankanya 78 iyo ni tempo bani barayugaye ubuhe bo tori mwirabire mwenye